Tu je še zadnje dejanje tega koledarskega leta v Ljudskem vrtu. Dvoboj proti zadnjemu na lestvici je obenem že 5. v seriji na vsake 3 dni. Utrujenost je prisotna, kar je bilo nazadnje videti tudi na dvoboju v Domžalah. 2 zmagi v preostalih 2 tekmah bi bil idealen scenarij. Najprej doma Krško, potem pa še gostovanje v Kopru. Očekivanja su uvijek ista, očekivanja su da pobjedimo, da se vratimo u jednu pozitivnu seriju u smislu pobjeda. Dakle, neophodno su nam potrebni bodovi, da zaliječimo nekakve rane koje su se stvorile u zadnjih par tjedana sa ovim neriješenim rezultatima. Ni u kom slučaju ne smijemo, odnosno moji igrači ne smiju podcijeniti Krško bez obzira na njihovo trenutno stanje i na njihov položaj na tablici. Svako podcjenjivanje nam može donijeti velike probleme. Moštvo bo za dvoboj s Krškim znova zdesetkano, saj zaradi kazni ne bo v kadru Markosa Tavaresa, Željka Filipovića in Marka Šulerja. Se pa po kazni vrača Petar Stojanović. Še 3. zmaga v medsebojnih dvobojih z novincem v ligi bi pomenila en pozitiven zaključek leta v domu prvakov. Ne igra Šuler, Filipović, tudi kapetan, ampak bomo vse naredili, da ta niz prekinemo in ponovno zmagamo. Vse bomo naredili, da tudi navijače dvignemo na noge, da jih nekako uspemo prepričati, da ni konec, da bomo na koncu uspeli ta zaostanek znižati in se približali Olimpiji in na koncu postati državni prvaki. Dan pred tekmo so tudi prvaki naredili uvod v praznični čas. Na miklavževanju v Mercatorjevem centru so na druženju z navijači naredili še en korak k pozitivni energiji pred zadnjo domačo tekmo.